ez, oain lagunik ez dugu erabiliko, ikusten duzu baraja lengua buruko dala. Gauza da tingo dugu. ¿Zuri izena zen? Ainhoa. Ainhoa, igual que antes. Tempecinas, el nombre eta bai. Gauza da tingo dugu. Ainhoa, hartuko duzu karta bat, guztietatik, den hori erakutsi, niri ez, berriro ere, horrela ingo dugu magia horrekin, gran final, pasako dut horrela atzamarra, eta zuko zaino da zu geldi. Geldi, ya, stop, para, solo no me digas, ¿vale? Pero, por lo que sea, no me gusta. Esan geldi duzunean, hortxe! Vale, begia, tu karta hartu, erakutsi den hori, zut ikusi nahi? Vale, ikusita? Bueno, enseñamos acaso para allí, Ainhoa, bai? Hortik bai, Ainhoa? Pizka gehiago, bildu pizkat, bai? Ainhoa, erakutsi hortik bai? Estás ikusten ez? Un poco. Eta horreko horiek ez dut esango, ez? Vale, lasai, ez dut ikusi, horrela, kubo anderebez, horrela, vale? No quiero mirar, Karta guztiak hemendik desberdinak dira. Por aquí son todas iguales, ¿vale? Pero da igual, berdindu nik ikustea, beste gauza egiteko, vale, Ainhoa, ez behingo du, batuko duzu horrela karta eskerreko eskuarekin, horrela? Bai, beste eskerreko eskuarekin. Horrela, bueno. Eta zatituko duzu erditik, badakizu hori egiten? Hau da, gran final, horrela, badakizu egiten, Baina erditik holan edo... Horrela, badakizu egiten, Hala, errez, ilutzen datzen. Bat, seguro bakizu egiten. Sinotea, no? Bi! Eta hiru, fuerte Ainhoa, fuerte, eta ondo egiten badozu, batetik, fua! Bi aldera ardea, oso ondo. Batetik, bi, eta zu batetik, una mierda. Bueno, hau izan da zen, gran final, no está yendo... Bastante dugu, hartu horrela Ainhoa, eta egin goitik bera, a ver si se arregla, fuerte, bai. Bai, fuerte, bat bita, madre de Dios. Guztu ondo, pegamento hori gero erabiltzeko, bueno, barbakoak pizzak erabiltzeko, bitartean, beitu Ainhoa, mira cómo se hace, elegante. Bat. Bi. Vale, mira, no, esto no... Ainhoa, tenemos un problema, Tú, mira al público para que se piense que esto va normal. Sonríe al público, Bueno, gauza tingo dugu Ainhoa, daukazu poltsikoik, ezta? Vale, gordeko duzu zure estropizio galantaren eskilatxua, vale? Gorde poltsikoan, y sonríe. Eta saiatuko gara, zatitxo hauek konpontzen beraz jarri horrela eskuak. Bi eskuak horrela. Ze, konpontuko dugu hau, sua erabilita. Egingo dutenen zutea, así que baten mina egiten dago. Gero ya, eso se pasa, ¿vale? Empieza a doler, cuando llega por aquí, las manos dejan de doler, empieza a doler esto, pero la mano ya no duele, ¿vale? Vale, no te ha gustado mucho, ¿no? Vale, bueno, tarteko zeo erabiliko dugu, ¿vale? Norbaitek badauka hortik klines bat edo? Un klines sin usar. Que no me gustan esas cosas. ¿Vale? Bueno, mira. Eskerrik asko. Zein da zure izena? Andrés. Euskaraz bakizu? Ez. Vale, me da cuenta. Vale, Andrés, zurearekin egiko dugu, ¿vale? Con el tuyo. Ahí está. Sacamos uno. Eso es. Andrés. La marca no la conozco, pero mentol. Llega una edad en la que hay que cuidarse, ¿vale? Andrés. Qué bueno, Andrés Mareja. Ahora digo, bai? Entonces, tú ondo, eta sua erabiliko dugu. He entrado con un cuchillo aquí, voy a usar fuego en la torre, voy a hacer de todo. Vale, eta hau, arriskutsua da, pues acaso lo voy a hacer en castellano, ¿vale? Esto no hagáis en casa, ¿vale? Lo hacéis en casa de otro, ¿vale? Si no lo hacéis en el patio de la calle, no lo hagáis, ¿vale? Que el fuego es de verdad. Barbacoa, jarri hori, ¿no? ¿Mesedez? Hori da. Eta bukatzeko. El Kleenex de Andrés se va a quemar, la carta que está dentro se va a arreglar y en la punta... arreglado. Increíble. Bat, bi, eta hiru. Hortxe, hola? Andrés, seguro que iba a mentol. ¿Qué tipo de catarros tienes?
no era así, pero gauza bat ingo dugu. Sorpresa erabiliko dugu. Gogoratzen duzue hasieratik hor jarrita zegoela, ezta? Ni naiz hurbildu, porque nadie ha gritado, ¿vale? Horren orain bai. Ulertuta, bai. Igual no lo he explicado bien. Era durante. Ahora hay que cogerlo para acabar, ¿vale? Ya está. Eta zer egongo da hasieratik hemen daroen aurrean? Bakarta? O nire amaiketako? Bueno, nola edo ala hau bukatu behar dugu, bale? Beraz, laranja bat erabiliko dugu magia egiteko eta bestea eliminatuko dugu, bale? Beraz, Ainhoa, ezkerreko eskuarekin. Bai, hartu laranja bat korrika, berein dau. Hartu laranja bat, bai, kojuna, da igual, korrika. Beste eskua jarri horrela, horregaldi, horrela. En plan, kabejame. Eso es, disfruta. Eta bestea, normalak diela erakusteko, eliminatuko, esan dugu bezala. Norbaitek nahi dago petitxo bat? Yo que sé, para el lunch hago, guardando para el lunch, ¿verdad? Seguro que hay algo mejor que una naranja, ¿vale? Vale, bueno, garaino, ¿vale? Eta nahi, magia bukatzeko, guarda ondo. Eta ingo duguna, pleno batera, putz egin laranja gantza, ¿vale? Putz. Antes no se podía hacer, con el COVID y eso, ahora se puede hacer, ¿vale? Se marcha, bat, bi, eta hiru. Zer osak nahi ditu duzu? Esas policias. Vale, berriro ingo dugu, adesu nota algo, ¿vale? Bat, bi, eta hiru. Zer osak nahi ditu duzu? Bai, oitxea. Kolpea, bai, gutxinez, da? Eta ia ondo bukatzen dugu. Ainhoa, karta bat hartu duzu. Bai. Apurtu egin duzu. Bai. Andresen klinezarekin dena errein da. Bai. Eta hasieratik hor bila gaina zeuden, soka hartu duzu magia egiteko, beste erakusteko normala dira. Eta zeure, laranjakaz. Ia ondo egin dugu. Aiago. Bai. Eta ikusiko dugu ia ondo egin dugu. Ainhoa, zeure karta bosteko trebola zen. Baina gainera gogoratzen baduzue karta hau, ezin da guztiz dago. Ze Ainhoak zatitxu bat dauka bere poltsikoan, ez da? Atera bera Ainhoa?